bona njengabakhulu baleli sondo ba imfisakalo yabo bathi uNkulunkulu anibusise nonke o ba teng ha lona mona ke ntho e kgolo uthi kuba khona kwenu lapha kuyinto enkulu bile ke molemong wa lona jwalo ka maAfrika uthi kodwa kuyimlimeni wenu njengabantu abantsundu Ntate Masango ke enwa ka hare jwalo ka le bona seema ha le sa hele tla mmona hantle ke eo uthi ubaba Masango njengakuba nibona ukuyima kwakhe nawe ukhona ngaphakathi ka selemo sa 1964 ngalo mnyaka waka ke 1964 ha profeta le fula hae uthi ubaba umprofita wa profita ilifu lakhe ha ke re ka selemo sa 1954 uthi makasho ngo re 1954 sa le mane Dukatolo Germiston location babe basahlala lapha eTikatone Germiston location a re ke bona kereke ena e kena ditabeng ke bile ke tshwarwa wathi ngibona leli sonto lingena phakathi kwengxaki ngibuya ka ngiboshwa morao mo ke bona ke apere kobe e khubedi uthi emuva kwalokho wayibona ambethe ngubo ke yebovu se ke khutla ko dijajeng ase abuye emajajini re ne re sa tsebe hore na o tla ba entseng ba ne le motho a rapelang babe bangawazi ukuthi uba amosheni ngokuba kube kuyimuntu itse ka athandazayo selemo sa 1958 ne re le mola maphanga section yathi ngo-1958 mabalapho emaphanga re station ne re campile teng hwa soka ho ba le kereke babe bakhempe lapho kungekho nesono hobane batho ba na lekeshini le le thota le tla mona Dallas ngokuba ilokishi libe limuva lapho libuya lapha eNatal Spray a boela bua lentswe lena hape ha wabuyela wakhuluma leli gama a re ke futhi bona kereke e kena kgathatsong ke tshwara wathi ngibona isondo lingena ukukhathazeni a re ke bona ke kwengiboshwa khutla dijajeng ke apesitse kobe e khubedi uthi kepha ngibona mangibuya emajajini ngibuya ngiyambathiswe ingubo re ebovu ile ra makatswa ke seporofeto sa ha baye bamangala ngaleso siprofito wasisho itse ka selemo sa 1960 wathi ngomnyaka waka ke 1960 ne ke le teng ube akhona ile umongameli ra fihla hona mona le thuta o no sena metse hohle mo bafika lapha kuyihlani kungekho iminzi konke le ndawo yaba mmuso o mmontsha tulo yaba ugovernment umkhonja le ndawo ile ra fihla ra rapela sebakeng sena ho sena batho baye bafika bathandaza kule ndawo kuyihlani njena kungekho ba re muntu baba mmuso o lahlile basho bona bathi kumprofita ugovernment ulahlile ubani o tlo bewa thoteng ena o sena moo ungaya ngani ukuthi uzobekwa la ihlani kungekho muntu ra be re ya ho superintendente o nong o thwe ke Dupree Matlasa baya lapho kulo superintendent ababizwa iDuplessis ra Matlasa re hobaneng ha o lahla kereke ya rona bathi kuya ngani wena ulahla leli sondo lethu wa na lena la bala re kereke ena ya Ntate Masango lo mulungu wathi kubona mabaphendula leli sondo la kababa Masango e metse e na le methapo e tibile awu imilile phansi ibambele ya hola yokhula e keke ya ba ka hara motse ka wathi angeke ekwazi ukuba khona ba ngaphakathi be ka kwalo thoko ho moo balungele babe eceleni ke kwamuntu bona setjhaba se tlang ho ne o tjho lekgowa kukhuluma mulungu ngaleso sikhathi sathi ngibona ibandla elizayo itse ha kereke ena e se e ahilwe wathi imali elisondo seliyakhilwe a beela porofeta hape lebitlana wabuya waprofita leli ncwadi a re legodimo le ntae wathi izulu e lingilaye re nkeke ka isha mabitleng mo batho ba isang lithi teng mina ngeke ngiyiswe emangcwabeni lapho a re abantu lebitla bayiswa la ka le tla ba ka thoko ho kereke wathi ingcwaba lami liyohlala eceleni kwesonto ho no ho na le green grass hona mona o entse cross sefapang kuba kukhona i-green grass eyenza isiphambano a la re bana ba ka ke le bontsha hore hona mo wathi bantwana bami nginikhomba ukuthi khona ke la mo ntlo ya ka e tla ba teng kulapho indlu yami eyoba khona a re legodimo le ntae wathi izulu lingilaye o ne a soka ba le ntlo ke eo ube angakabi nayo le ndlu lena double store siyibiza itse ka ukuthi selemo sa 1967 Yathi- 1970 yathi ngomnyaka wa-1970 a re legodimo le ntae tso ke tla hahanto ya double story tla ba le digarage tse pedi wathi izulu lingilale ukuthi ngoakha indlu ye-double store iyoba namagaraji ke amabili ne ke le teng ube akhona ila uba ya fela ya hahuwa ntlo eo awu yaba khona mpela yakhiwa le ndlu re mona ka moporofeta ya neng a porofeta dinnete silapha ngomprofita aprofita amaqiniso lehlonolo la ka ha modimo ana mo file dintho tsela ke ne ke di mametse ke le teng usibusiswa sami uma unkulunkulu abamnikeza lezi zinto ngiyengamamela ngibe ngikhona re ne re makale ha ana bua ka Ntate Mandela re sa mo tsebe siye samangala akhulume ngobaba mandela a singamwazi re o teng motho wathi ukhona ya umuntu tla kopanya maafrika o odibanisa ama-afrika wonke ezweni ra re ha o ntate a re re ke wena modimo a o
neileng kabelo ya go awu kopanya. sathi baba usho muphi ngokuba thina sithi uwe uNkulunkulu akunike ukuthi Na o bolela hore o na le udibaniswe mmuso o mongwe o tla ba ka ntle ho. ingaba ukhuluma ukuthi ukuwa bakhona ugovernment Ba awudibanisa basweu lo le ba bang. uthi abamnyama abantsundu nabamhlophe Ntate, o teng motho a motho a ka kopanyang ba basweu le ba bang. awu baba ungaba khona umuntu omnyama odibanisa abamhlophe A re lehodimo le ntae. wathi izulu lingilaye O na bua mantsela hore lehodimo le ube ntae. yakhuluma ngokuthi izulu lingilaye Jwale mehleng ena ha re bona dintho di le tjena. uthi manje ngalesi nsuku masibona izinto zinjena Ruri motho wa modimo o ile a porofeta. sithi ngeqiniso ngempela umuntu wakaNkulunkulu uye waprofita Ratuwa ka mora lefu la hae. wathiwa ngemuva Ha re ka ba kokubulala ba le bothata ha re etsa application ya ntlo. wathi angeke nithole bunzima uneniyenza Ha re ka ba ba ra ba le i-application bothata re etsa application. azange sibe nobunzima uma siyenza i-application Nako yohle ile ya bulela. iminyango yonke iye yavuleka Ruri hwa fela ha eba jwang. mpela kwaphela kwaba njani Ntlo ena ke lebitla la hae mo a ileng a patwa teng. le ndlu lena inqwaba lakhe lapho owanqwaba Ha khona se lesika la ha ntate Masango le haile ntlo. akusiyo intsinde yakababa masango iye Ntlo ena yakha yohle e le bona mona ke yona e ileng ya haha ntlo. le lebandla lonke nilibona lado liye lakha le ndlu lena Ra ikutlwa re le bana ba ntate Masango. basizwa ngaphakathi bangabantwana bakababa masango Ra ikutlwa re le moloko wa ntate Masango. basiswa bangomlungu wakababa masango Jwale le ditjhaba tse ngata tse tlang tse sa mo tsebeng. manje namabandla amaningi azayo angamanga Le tsona di ntse re re moloko wa ha ntate Masango. naso soloko sisho sithi sumlungu wakababa masango Ka selemo sa 1975 ngomnyaka ka-1975 o ile ha fihla ngwana e mong ya ileng a pasa hantle sekolong a tswa ka dinaledi. kuye kwafika omunye umntwana lo abe waphasa kahle ama-exam Ke awo ne ke le teng. ube akhona uba Ngwana eno a qeta kopa tjhelete a sena lotho ya ho ya sekolong university 40 years. wafika lapho azocela imali athi anginalutho kodwa ngifisela kuye university A re o ngwana mang? wambuza ubaba masango wathi A ungumntwana ka kababa hopola ngwana o itse ke ngwana mang. kepha asakhumbula ukuthi lo mntwana uye washo Ba mo wathi saenela wakababa cheque a sa mo tsebe. ubaba masango wamsayinela icheki angamwazi Ile ra kgathala matla ka ketso e ntate Masango a e etsa. babe bakhathala badinwa bona ngaleso Ngwana senzo eo o ile a tsamaya sekolong. lo mntwana wahamba waya esikolweni A ba qeta dithuto tsa gagwe. waye waqeda imfundo Ka lehlohonolo a mo fumana a sa phela. ngendladla wamthola ubaba asaphila Potso ya Jisebele ba bang. okuthula makube na A re ntate ke nna yana ile ta kopa tjhelete ho wena. wabuya waya kumprofita wathi baba yime ngeke ngacela imali kuwena O na sa lebetse hore na ke. ube asakhohliwe ukuthi uye wanika umuntu imali A mo latedisa ba mo thola. wamlandelisa ukuthi wayicela kanjani Ntate Masango umprofita ile le wamwazi ntate wa ditjhaba-tjhaba le batho a sa ba tsebeng. ubaba masango kube kuyimuntu wesise sizona labo Ba angabazi ntse re le batho ba batsho, batho ba neng ba lollana, ba tontollana, ba nyefolana. siwasidibanisa singabantu abamnyama sibe sihlukene singathandani Empa ntho e neng mmakatsa ke motho a neng a sa ruteha. kepha into ebengimangasa kube kuyimuntu angazange afunde O na athole o mfundo na utlwa ha motho ana a bua seherero. ube ayezwa uma umuntu akhuluma lelo lilimi O na utlwa motho ha a tswa sohlangane a bua le yena. ube ayezwa ngendlebe uma umuntu abuye ehlangana Re na le akhuluma naye. dikereke mane Zimbabwe le Maputo le mane South West Namibia. sinamasonto lapho emaputo ezimbabwe nanamibia Ntate Masango bana beso e ne le motho wa modimo. ubaba masango kube kuyimuntu akankulunkulu Le kajeko lena re hopola mesebetsi ya hae. nanamhlanje siyayikhumbula imisebenzi kababa Re mo tshwantsha le ntate Abraham. simfanisa nobaba abrahamu Yeo lentswe la modimo le bua mantswe ana le re. yeo loyo igama lakankulunkulu likhuluma Mamelang amazwi lona bohle ba latelang ho lona. lithi lalelani nina nonke nilandelayo Lona kulungu bohle ba batlang Jehova. nina nonke nithanda nifuna ujehova